amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Vladimir Putin rero yatangaje amagambo akomeye cyane nge nkuko mbibona kuri iyi ntambara Israel ikomeje kugirira kuri Gaza. Ikindi nuko intambara yo muri Ukraine itangiye kwibagirana mu itangaza makuru, ariko Zelensky akaba yabonye amayeri atuma yaguma mu bitangaza makuru. Turabiganiraho tunarebere hamwe uburyo isi yose yahagurutse irimo gutabariza abanyagaza. Ese wowe uhagaze hehe? Iki ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo bavuga ko isi itigeze igera mu kaga gakomeye nk'ako irimo uyu munsi, kubera ko iyi ntambara biteye ubwoba ko ishobora kuba yakwaguka ikagera no mu bindi bihugu. Turaje tubiganireho, ariko tunashimira KDB, uruganda rwatuzaniye ibyo kunywa byiza cyane, badufitiye amavuduka meza cyane, badufitiye gin nziza cyane, badufitiye kandi whisky nziza cyane n'amawine meza cyane. Akaba ari igihe cyo kuva ku nzoga za fake twiduhesha agaciro amafaranga yacu na KDB. Yes, rero tudatinze mu ijambo Vladimir Putin yafashe mu cyumweru gishize yatangaje ko ibyo Israel irimo gukorera Gaza bidatandukanye na gato n'ibyo abanazi bakoreye umujyi wa Leningrad ahangaha mu Burusiya. Akaba yarabisanishije cyane avuga ko biteye isoni n'agahinda kubona abanya-Israel barimo gukora ibisa n'ibyo bakorewe n'abanazi. Akaba ari ibintu umuntu yavuga ko bitaribagirana, kuko ari ibintu byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ubwo abanazi bateraga abasoviyete. Bageze ku mujyi wa Leningrad barawugota, babuza amazi, icyo kurya, imiti kwinjira muri uyu mujyi, kugeza ubwo hari benshi bapfiriye muri uyu mujyi bazize kubura imiti, bazize inzara. Ibyo rero Vladimir Putin akaba yavuze ko ntaho bitandukaniye n'ibyo Israel irimo gukora muri Gaza. Nkuko mubyibuka, uyu Vladimir Putin akaba yari yavuze yuko abanyamerika nibohereza ingabo zabo muri Gaza, bakohereza ingabo zabo gufasha Israel, atazatindiganya nawe kuba yatanga inkunga ziwe ku banyagaza. Ibi rero bikaba bituma intambara ya Ukraine ikomeza kwibagirana mu itangazamakuru. Niba mukurikira bya bitangazamakuru byose byirirwa bitubeshya, murabona ko byahinduye kamera zabo, ntabwo bakiri kuvuga muri Ukraine, kubera ko muri Ukraine nta kintu cyo gucelebratinga gihari. Hari ibintu biri negative gusa Umurusiya ari kubatsinda, nta kintu cyo kuvuga kiriyo. Ubu noneho ahari cyo kuvuga nahangaha muri Israel. Rero ibyo bikaba bikomeje gutuma ibitangazamakuru twita ko bikomeje kwirengagiza iyi ntambara yo muri Ukraine. Ibyo rero bikaba byatumye perezida wa Ukraine Zelensky nawe ashakisha amayeri. Nkuko mubizi, uyu ni umukinnyi wa sinema, ni umuntu ukunda kamera, ni ibintu bitarimo kumushimisha, kuko abona ko ikibazo kiwe kirimo kwibagirana, isi yagiteye umugongo, noneho yinjiye mu kindi kibazo. Ubu rero kugira ngo agume mu bitangazamakuru, akaba yatangaje ko nawe agomba kujya gusura Israel mu rwego rwo kwifatanya n'abanya-Israel mu kibazo bagize cyo guterwa n'ibyihebe bya Hamas. Ibi rero ukaba wabibonamo iki? Kwishyira imbere no gushaka gukomeza kuvugwa. Murabizi ko Zelensky inama zose zibaho ku isi aba yasabye kuzijyamo. Nemeza ko munateguye namwe inama yanyu y'umuryango, mutatungurwa no kubona Zelensky asabye kuba yayitabira. Uyu rero ni umuntu ukunda kuba imbere muri za kamera, inama arizo bamwishimiye nizo batamwishimiye, ni umuntu ushaka kuzibamo. Rero nyuma y'uko ministre w'ububanyi n'amahanga w'Abafaransa ageze ahangaha muri Israel, uyu Zelensky nawe akaba abona ko nta kundi kuntu yabigenza kugira ngo ace kuri kamera, ni ukujya muri Israel. Rero turakomeza tubirebere hamwe nkuko nabibabwiye muri podcast y'ubushize. Ibi bintu bya Zelensky byo gusimbukira ku kabaye kose bituma rimwe na rimwe ari actinga, akinyuramo, akiteza ibibazo, kuko narabibabwiye ku kibazo cya Gaza, uruhande Zelensky yahise afata agereranya Hamas n'ibyihebe, avuga ko abanya-Israel bari mu kibazo gisa n'icya Ukraine, ariko nk'abakurikira murabizi ko ni ikinyuranyo kibiri kuba. Avuga ko rero Israel ifite uburenganzira bwo kuba
yakwirwanaho mu buryo bwari bwo bwose. Ibi ngibi bikaba byaramuteje ikibazo cy'abayisilamu b'abanya-Ukraine baba muri Ukraine bari no mu gisirikare cyiwe, twabiganiriyeho muri podcast y'ubushize. Rero numva ko ni umuntu, ntabwo ari umunyapolitiki, ni umukinnyi wa sinema washyize hariya kugira ngo yakitinge. Rero numva ko atangiye kubona ko atari we shushu, atangiye kubona ko yibeshye, atangiye kubona ko abanyamerika ntibashobora kumwitangira 100%, nta na 50% kimwe n'abanyaburayi. Ikibazo cyabo kibahangayikishije gikomeye ni iki kibazo cya Isirayeli. Niba mwarabibonye, ikibazo cya Isirayeli kigitangira, uwatangiye diplomasi mu izina, nkaho abikora nko mu izina rya Isirayeli, ninde? Ni Antony Blinken. Antony Blinken yahise azenguruka ibihugu byose bituranye na Isirayeli, biri muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati. Ni iki? Ni uburyo bwo kubisaba kutinjira muri iki kibazo cyane, kureka Isirayeli igakora ibyo igomba gukora nk'uko babivuga, no kudashyigikira Palestina, kuba bayohereza ibikoresho, kuba bayishyigikira mu buryo bundi bwari bwo bwose. Mwarabibonye yagiye muri Qatar, yagiye muri Egypte akaba yararimo gusaba yuko wenda nako twakavugaho, arimo gusaba yuko Egypte yafungura imipaka, abantu bafite pasiporo z'abanyamerika bakaba basohoka muri Gaza. Egypte ikaba irimo kubyanga, isaba yuko nayo bayireka igatambutsa amakamyo yayo ajyanye inkunga muri Gaza, bakarenga bagasaba ko yafungura umupaka wayo uyihuza na Gaza, noneho abaturage bo muri Gaza bagahungira muri iriya misozi ya Sinai. Ibyo nabyo Misiri ikabyanga, n'ibindi bihugu by'Abarabu, kuko bavuga bati Isirayeli ni icenga, irashaka ko Gaza abaturage bayivamo, noneho nk'uko isanzwe ibikora yigarurira ubutaka bw'abanyapalestina, ihigarurire habe muri Isirayeli. Ibyo ngibyo rero bakavuga ko abanyagaza bagomba kuguma ku butaka bwabo. Niba Isirayeli ikizemeza kubakora akaba ari kibakorera, ariko bari ku butaka bwabo, kuko nta handi hantu bazajya. Ibyo ngibyo akaba ari byo n'ibihugu byose bikomeje gutangaza. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri Zelensky, kubera ko ntabwo azakomeza kubona inkunga nk'uko yazibonaga. Kuko namwe niba mubitekereza, niba intambara ya Isirayeli yaririmo, intambara ya Ukraine y'ubwayo yaritangiye gutuma bigorana, ubu noneho habonetse priorite number 1. Rero dukomereje muri iyi ntambara yo muri Gaza, murabona ko ibihugu byinshi byagiye bifata position yo gushyigikira Palestina. Ibihugu nk'Ubushinwa, ibihugu nka Korea y'Amajyaruguru, ibihugu nka Norvege isanzwe mu bumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi byagiye bifata uruhande rwo gushyigikira Palestina no gusaba yuko habaho leta ebyiri, hakabaho leta ya Palestina, hakabaho na leta ya Isirayeli, byose bigaturana nk'ibihugu, kuko nicyo gisubizo kirambye. Kubera ko reka nze mbabwire, abanya-Isirayeli niba barigeze gutura hariya bakahirukanwa bakagenda, nyuma y'imyaka runaka bakabona imbaraga zituma bahagaruka, kuki badatekereza ko nibirukana abanyapalestina bakagenda, nyuma y'imyaka runaka batazagaruka, kikaba ikibazo ku bazakomoka ku banya-Isirayeli? Icyiza gihari ni ugukora ibihugu bibiri bituranye, buri wese agatura iwabo n'undi agatura iwabo, noneho ikibazo kigakemuka mu buryo burambye. Niko ibihugu byinshi bibibona, nanjye mbitekereje numva ko nicyo kintu cyakemura kiriya kibazo cya hariya. Kubera ko ugiye kureba ubona ko ikibazo cya hariya ni ikibazo cy'abakomoka kuri Aburahamu batashoboye kugabana neza heritage ya Aburahamu. Kuko ni n'ikintu ntekerezaho cyane ngewe kikanandya no mu mutwe, yo muvuga ngo abanya-Isirayeli ni ubwoko bw'Imana, sinzi ikintu muba muhereyeho muvuga ngo abanya-Isirayeli ni ubwoko bw'Imana. Icyo kintu cyo cyonyine ni ikintu kibabaje cyane kuri twebwe nk'Abanyafurika, kubona ibintu gutyo, kubona ko abanya-Isirayeli ari ubwoko bw'Imana. Ubwo se niba ari ubwoko bw'Imana, twebwe turi iki? Wenda tureke kuvuga, kuko nituza kuvuga ngo ubwoko bw'Imana wenda nabakomoka kuri Aburahamu, aba Barabu nabo bakomoka kuri Aburahamu. So ari Abarabu ari n'Abayahudi, bose ni ubwoko bw'Imana, tugendeye kuri izo Bibiliya zanyu. Ariko ibyo bintu nagira ngo mbibutse ko ibyo bintu ntabwo wabibwira Umushinwa,
ntago waza mu Bushinwa ngo umubwire ngo umunya-Israel ni ubwoko bw'Imana, kuko we ntabwo yigeze asoma iyo Bibiliya. Ntago wabibwira umuhinde ngo umunya-Israel ni ubwoko bw'Imana, kuko ntiyigeze asoma iyo Bibiliya, ntanayemera. Ariko twebwe Abanyafurika twatsinzwe intambara y'ubukoloni, dutsindwa mu muco, dutsindwa no muri politiki. Niyo mpamvu twemera Bibiliya, abandi bakemera Korowani, kandi ibyo byose ni ibintu byanditswe n'abahanga, ni ibintu byakozwe n'abahanga kugira ngo bigarurire isi. Isi ikurikira umuco wabo. Kubera ko ukuyeho Bibiliya ugakuraho Korowani ukajya mbere y'uko ibyo byose bigera muri Afurika, ibyo bintu by'ubwoko bw'Imana ngo ni Abanya-Israel ntabwo byari biriho. Ubwo murumva mwebwe Imana nibibaho koko, Imana ikabibaho ko kandi koko Imana ibaho, murumva Imana ifite izihe nyungu zo gufata mu bantu yaremye igashyiramo bamwe ikabagira ngo ni ubwoko bwayo? Ibyo bintu murumva bishoboka? Ubwo byaba bivuze ko no mu nka harimo ubwoko bw'Imana, no mu nkoko harimo ubwoko bw'Imana, no mu hene, no mu biki byose, kubera ko byose ni ibiremwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ahantu hose Imana yagiye itoranya ubwoko bwayo. Icyo ngicyo ni ikintu kibabaje cyane. Ukumva abantu bararimba ngo Yerusalemu muzayitambagira, ngo muri Abanya-Israel mu mwuka. Ibyo bintu birambabaza cyane, kuko numva ko twakabaye turi twe Abanyafurika turi proud, tuvuga ko Gihanga wahanze u Rwanda n'Abanyarwanda, wahanze Abarundi, wahanze Abagande, wahanze iki, yabahanze nabo abakunze, yaduhanze adukunze, atuhanga nk'uko bavuga ngo mu ishusho yayo. Imana ntabwo iri mu ishusho y'umuntu moshere, uko twakabaye tuyibona. Ibyo ngibyo ni ibintu bagenda bongeramo, murabyumva. Imana iri muri wowe, Imana iri muri njye, Imana iri muri uriya. Rero iki kibazo numva ko n'abakomoka kuri Aburahamu batarimo gushobora kugabana umugabane Aburahamu yabasigiye. Igihe cyose rero isi yagira gutya ikavuga iti mubagabanye, amahoro azaboneka. Amahoro azaboneka, bazaturana, wenda badakundana ariko baturane, kuko n'ibihugu byose bituranye si uko bikundana, ariko biraturana, bigaturana nk'ibihugu. Umuryango mpuzamahanga ugakurikiza amategeko mpuzamahanga, amategeko mpuzamahanga agakora ku Banya-Israel nk'uko akora ku Bapalestina, nk'uko yakora ku Banyafurika, nk'uko yakora ku Banyaburayi. Ibyo rero bikomeza gushyira Abanyaburayi mu ntege nke. Niyo mpamvu bushize tunaganira twavugaga ko iyi system yari ihari, yari isanzwe iyoboye isi, yakoze amabi menshi, ikora ibintu bibi byinshi, ku buryo uyu munsi uvuga uti isi imaze kubatahura. Ntago Perezida Macron Sebastien azaza hariya imbere ngo aze kwigisha demokarasi, aze kwigisha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi atabibona gutyo muri Gaza, atabona ko Abanyagaza ari abantu nk'abandi. Nibyo byagaragaye kuri Twitter yiwe, twavuzeho ubushize. Kuri Twitter yiwe yandika avuga ati kubuza abantu gufungirana umujyi, ukabuza abantu ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo ni ibyaha by'intambara. Ariko siko bari kubivuga kuri Israel. Cyo kimwe n'uyu mudamu uyobora Union Européenne ugenda hirya no hino, ibyo yarwanyaga ku ntambara ya Russia kuri Ukraine, uyu munsi Israel iri kubikora kuri Gaza. Ariko ikintu cya mbere arimo kuvuga ni iki? Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Come on. Ibyo rero nibyo ndi kubabwira, biri gutuma iyi system yari iyoboye isi irimo gushekinga, kubera ko ntibazaza ngo bakubwire ngo demokarasi nabo batayigira. Twarabibonye imyigaragambyo hirya no hino irimo kuba ishyigikiye Abanyapalestina.
byatweretse ko za leta ahantu henshi zirimo gukora ibintu binyuranye n'ibyo abaturage bashaka, kubera ko nujya muri Londres honyine imyigaragambyo yitabiriwe n'abantu 150,000 bashobora kuba banarenga, bakaba barahereye imyigaragambyo yabo hehe kuri BBC, ikinyamakuru bavuga ko kibeshya kirirwa muri propaganda za Israel. Ibyo bintu mpora mbibabwira kuri Waka Waka, mbabwira ibinyamakuru byose bihora bitubeshya, izi za BF z'abafaransa, za RCI, za France 24, za kina za CNN. Mwarabibonye kesi yabayeho y'umunyamakuru wa E24, iyi ni televiziyo y'abanya Israel iva kuri Canal Plus. Umunyamakuru w'umukobwa yaravuze ati Hamas mu bitero yakoze hagaragayemo abana 40 baciwe imitwe na Hamas. Uyu mukobwa amaze gutangaza ibi bintu, bamwe mu bari mu gisirikare cya Israel babisubiramo, umuvugizi wa leta ya Israel abisubiramo, umuministri wa Biden arabivuga, Biden nawe mu ijambo rye arabivuga, ariko nyuma yaho biza kugaragara ko ya nkuru ari ikinyoma, ibyo bintu bidahari. Nyuma yaho nibwo presidence ya Amerika yaje kuvuga ngo sorry, nta kimenyetso kigaragaza ko ibyo bintu byabayeho. Ibinyamakuru nka za CNN byari byatangaje iyo nkuru ahantu hose. N'uyu munsi hari ahantu bari kubaza mu ma interview, kuva babajije nk'umuntu bavuga ati ushyigikiye Hamas, bavuga ati ngewe ndi ku ruhande rwa Hamas, ati nubwo iri guca abantu imitwe, akabwira bagahita babwira umunyamakuru ati wowe uracyari muri propaganda y'ibinyoma. Umunyamakuru agahita baridikira kubera ko ari gusanga abantu bafite amakuru. None utekereza ikinyoma nk'icyo kizamuka kikagira naho Biden akivuga mu rwego rwo guharabika Hamas, nyuma bikagaragara ko cya kintu ari ikinyoma. Hari amakuru menshi yagiye aba muri ibi bitero bya Hamas atarimo kuvugwa, adashobora no gupfa kuvugwa. Nk'amakuru hari nk'abarwanyi ba Hamas bafashe urugo rw'abantu binjiramo, umumama waho arababwira ati mfite abana 2, baramubwira ati ntugire ikibazo, twe turi abayisilamu, nta kintu twatwara abana. Ahamagara abana barabazana, aho ngo hari imineke, bamusaba uburenganzira bwo kurya ku mineke, barya imineke, igihe cyabo kigeze cyo kugenda baragenda. Ariko iyo nkuru ntishobora guca kuri ibyo bitangazamakuru, kubera ko ni inkuru igaragaza akantu keza ka Hamas, ntibishoboka ko yaca hariho hose. Ibyo rero nibyo bintu bizagenda bishyira hasi iyi system yose nari ndimo kubabwira, nibyo bintu bizayishyira hasi, kubera ko habanje Vietnam, haza Facebook twari dufite, twabibonaga mu mafilime bakinaga muri Hollywood, tukabona uburyo abanyamerika bari abana beza, uburyo batabaranaga, uburyo bitaga ku baturage muri Vietnam. Nyuma yuko social media zije dutangiye gukurikirana, nibwo twamenye ukuri kw'ibyaberaga muri Vietnam. Haza Iraq, wenda mbere ya Iraq haje Yugoslavia, haza Iraq, haza Afghanistan, haza Syria, haza Libya, ubwo simvuze za Somalia, ubwo simvuze n'ahandi abafaransa nabo bagiye banyura b'amashumi yabo. Ibyo byose rero ni ibintu biri mu maso y'isi. Umuntu wese uhagarariye iyo system, iyo agiye gufata ijambo ahanganye n'itangazamakuru cyangwa ahanganye n'abamubaza, ibyo nibyo bibazo ahura nabyo. So nuvuga ngo kugira ngo bakomeze bayobora isi, nuko bava kuri ayo mahame yabo bajyaga batubeshyeshya, bakavuga bati tugiye kubayoboza noneho inkoni y'icyuma, murayoboka cyangwa ntimuyoboka. Nta bintu byo kuza kwigisha, kubera ko ukuri kuragaragara. Ukuri kuragaragara. Izi ntambara zimaze kugaragaza ko ukuri nuko buri gihugu kigendaho gifite inyungu. Aho gifite inyungu kirabavugiraho, kidafite inyungu kikabaharabika. Niko bimeze. Ibi nabiboneye nko ku banyamakuru b'Abahinde bari basanzwe baduha amakuru yo muri Ukraine, ariko bagira mu kibazo cya Gaza, kubera ko Ubuhinde buri ku ruhande rwa Israel, nta nkuru nzima ushobora kubahakura. Rero ni ibintu
turi bukomeze gukurikirana. Gusa icyo nababwira nuko igikomeye giteye ubwoba ni Hamas, ni Israel gutangiza ibitero byayo byo ku butaka, bikaba bibi cyane igihe cyose Hezbollah iri bwinjire mu ntambara, kuko Iran nabo nubwo twavuze abaminisitiri bagiye bakora ingendo, minisitiri wabo w'abanya-Iran nawe yagiye muri Doha ahura na Hamas, aza no muri Liban ahura n'abayobozi ba Hamas na Hezbollah. Bikaba rero Iran nayo itangaza ko yiteguye kuba yakwinjira mu ntambara. Abantu mukeka ko Iran ari akantu gato, mutekereze ku ruhare rw'abanya-Iran mu ntambara yo muri Ukraine. None mutekereze ku ntambara yaza yitwa iyabo. Iyo ntambara ntago yaba yoroshye. Ikindi nababwira nuko iyo bikimeze gutya ntago buzi ngo iyi ntambara ni bande bazayiyongeramo, kuko intambara z'isi zagiye zitangira zose zagiye zitangizwa n'ibihugu bibiri, ariko iyi beef irimo ibihugu byinshi cyane. Ikindi wamenya nuko iyi operation nk'uko ubutasi bw'abanyamerika bubitangaza buvuga ko nta kigaragaza yuko Iran yaba yarabigizemo uruhare. Ngewe nk'uko mbibona nk'umuntu ubikurikirana, nge mbona ko uruhare runini ahubwo rwagizwe na Qatar, kuko nicumbikiye abayobozi ba Hamas. Qatar niyo ifite inyungu nyinshi zo kuba yahagarika umubano Arabia Saudite yari igiye kugirana na Israel. Ikindi kintu nkirimo gushakisha kugira ngo menye neza, biravugwa ko muri Gaza havumbuwe gaze. Iyi gaze abanyaturukiya bakaba barayishakaga, abashinwa bakaba bari barinvestishemo amafaranga menshi, ariko ibyo byose Israel igakomeza kubinaniza kubera ko ishaka kuba ari izayicuruza. Akaba ari nayo mpamvu bari gushaka ko abanya-Palestina bahungira mu Misiri kugira ngo Israel yigarurire aka gace, kuko ibihugu byose by'Abarabu byavuze ko abanyagaza bagomba kuguma muri Gaza, nta mpamvu yo guhungira muri Egypte. Ibyo byose rero turakomeza tubikurikirane. N'akantu gato hari n'akantu gato nshaka kugira ngo tuganireho mbere yuko nsoza gakomeye cyane. Ese ko abanyaburayi bagaragaje gushyira hamwe bafatira ibihano Uburusiya, kubera iki uyu munsi nta gihano na kimwe kirafatirwa Israel? Ikindi kintu gishobora kuzamo gikomeye nuko noneho ibihugu by'Abarabu bishobora byo guhita bifatira ibihano isi yose. Muti gute? Ibi bihugu by'Abarabu nibyo bicuruza peteroli nyinshi, bishobora kuyigabanya. Bigabanyije peteroli, ibihugu bizahura n'ibibazo ni bya bihugu bikoresha peteroli nyinshi. Ibi by'abanyaburayi, iby'abanyamerika nahe hose inflation zizazamuka, bahure n'ibibazo bikomeye cyane. Hari umusesenguzi nabonye abivuga, aravuga ati ibi bihugu bihagaritse gaze na peteroli, ikibazo cya Israel cyakemuka kikumvikana, kubera ko byabarya bikabarya cyane. So hari utuntu twinshi cyane dushobora kubaho, dushobora guhindura ubuzima bw'isi yose mu gihe kiri imbere. Mukomeze musenge kugira ngo Israel ishyire intwaro zayo hasi, ye kwinjira ku butaka, iyi ntambara ye ku expandinga, ye kwinjiramo abandi bantu, kubera ko ni ikintu cyaba ari kibi cyane cyane cyane. Impamvu rero mubona ibintu byose byagarutse ngaha muri Israel byagiye gute, nuko muri Ukraine bari gutsindwa, nta highlight, nta kintu cyo kuvuga, nta gihari, ni failures gusa. Failure after failure, failure after failure, nibyo biri muri Ukraine. Niyo mpamvu ubu ngubu ibintu byose byagize gute, byaje bijya muri Israel. Amahoro kuri mwese rero. Iyi ni Waka Waka podcast. Dukomeze turyoherwe n'ibinyobwa bya KDB, aho badufitiye ama whisky, ama gin, ama vodka n'ama wine meza cyane. Ndabashimiye. Amahoro kuri mwese.